wa itse di-hairstyle tsa 2004 o fetsa o tlhapa moriri ko patara ka 20 rand a go nyadisitse ka styling jele scat yo ngwanyana a re ho itse moya kwa di-side chick ka re chomi another day another diary ka re chomi ho etsagalang a re yo re le di-side chick ra lla e re nna ko botse ka yaka ka re chomi ho iragalang a re chomi ka nna ke kopane le moshimane ko mmerekong last year ka bo madecembanyana kwa ngwaga o fela ka re okay chomi a re bona moshimane o nna le na re bereka company one mare ene o bereka in another division le nna ke bereka ko another division a rawa ho itse manna le moshimane re exchange di number has ne re exchange di number relationship ya simolla has the relationship is simolla chomi ra pusha December January a re February le bile has ne tsena ka rawa so big so deke mal this will be my first Valentine ke chona ke tlabe ke kra di gift le nna ke le ngwanyana o le ka re yes girl a re mpolelle why 2 days before Valentine ke re ke tsene nna le moshimane o tlile ko nna a se natla ko nna a o bona so big so deke mali raja ka apeya ke ntshitse bojotlhe kana ke lebeletse le nna ka eng in 2 days time tlebe ke kry le di gift a re ke re chomi bona ka tswa all out ka apeya ka reka lingerie ke reka dilo tsotlhe ka fa moshimane mmeane he se ke fa moshimane mmeane ra ha re ile go bala for nne ke phaphama ka bo ma 60 ke re tla moshimane ha teng a re ka re okay moshimane o ile kae ka re ai maybe o tsamaile ka pele o ile o joka or o ile gae o irala something a re itse mango ga nne fela ke bula phone ke re I'm blocked ke di one tick ka re a re ka Instagram moshimane o blockile a re ka ya YouTube ka ya Facebook moshimane o blockile a re ka re a kanti o irala mo a re okay re ke ikhomotse ke tshuma TV o khansetse subscription tsa hae tsa DStv ya Showmax le tena moshimane is nowhere to be found I was blocked everywhere. Yo, I get it, me. I'm blocking it on all socials. I have it on blogger on all socials. I tell you the subscription it's not pillars on. Hore like skebe ka ikhomotsa ka sepe. A re itse ke tlhatsitse instant porridge mole. Ka iputsa or maybe pa nyang go sama bane ne se monate. Ho iragalang. Na go ke nila na le closure ke palele go ya mmerekong ka tsaya leave ya 3 days. Yo, I work February, March, April, May, June, July. I said, "Hey, Thomas, July, pa." Ka first week ya July, I work. Ke kholo e tswa ko ntata hao. Ntata hao o re monna o re no o kopela re bolele and then o nya go fixa dilo. Khala a mpatla le ko mmerekong na ka re ka mo avoid a se nkrea at my usual spot. Ka re okay ya no chomi weditse ka re ke re chomi a re jajane moya kwa family nna ka bua le moshimane ke bua le moshimane ba mpolelle re ena wa nrata ne mara he has a wife and mosadi ha yo ka re na sto na to mo find out ka rena that's why I decided to unblock and avoid at all cost le ko mmerekong I make sure we never bump into each other for all the months so because o rata mosadi ha ene le nna wa nrata o rata the same way o kopela nna le na re boellane but nna le na he re ka boellana re boellana mo relationship e ena le requirement ke ya hore I need to give him money to show ukuthi I love him so much with all my heart what is this I need to give him a monthly allowance for him to be my boyfriend let me think about it o thinking hey chobo thinking aga wa ka bolela moshimane ka no let me think about it e tlo re se ke fetsona hana ka bua mo wena a re ke re ka nna fatshe ka jama rapa tlhoka re ngwanyana pira o ngwanyana jukulane rutela moshimane bophelo a re itse manna ke tswa jukulane ke gotse le magotsomela o a re hitse mang ka re bona ke nyongo berekisa magotsomela aka a bereke ka moshimane a ga wa ka bolela moshimane re bona nna lona ke kopa re boellane ene ke kopa re boellane ke tla meet requirement eo our first month ka mo 4000 rand ya hore he is my boyfriend hore re boellane re boellana moshimane a tla ko nna a tla tlo ncheka okay so big so deke mali moshimane ka ikira ka re ke interested mo konoing ka motsore baby di tracker di nna kae eng kolo ya o ilo kiwa yang a moshimane ampha di details ka re okay a re ka mmolela one weekend recently nyana mo before July e ke bua ka yona e fela ka bolella moshimane ka re wait king let's go to Soshanguve there's an event ka go Soshanguve ke nya ka re attend ka tina go nna ke sitile ba gotsomela moshimane ya go la guest house room has ne re bala guest house room ka tsoga ka stata koloi ka tswa ka yona ka bo guest house room ya jukulane skata boliki ya ke tseba re ke tsa di 200 rand a re ka tswa ka koloi ka e foma gotsomela tsamaya le nna fru ka tsoga
a re sello tse ke se llileng kwa ke llilo ka ga ke tsore koloi kae kgate koloi kwa bafana baka ba nyakana le bayara ka re sesi you are going to jail you are going to jail you are going to jail they will shoot you you deserve to die yo a re ke re sesi no o ntelletse so bashimane ba ile ka koloi he doesn't know gore koloi o ile kae ka yona guest house e rileng ka yona ke tsetsa di 200 rand a ona le dikemere makotsimela a berekile